umuyobozi wa FC uvuze ko ari Makenga sawa umuyobozi wa M23 wakabandi wa M23 wa mbere yarapfuye yitwaga ari we Rukunda General Akanika umuyobozi wa FC uvuze ko ari Makenga sawa umuyobozi wa M23 wakabandi wa M23 wa mbere yarapfuye yitwaga ari we Rukunda General Akanika Hello guys. Turabasuje mwese inshuti za Rukunda TV show. Turabasuje mwese muherere ngamahoro y'Imana bane namwe. Turishimye kongera kuza kwisanga hano hantu. Murabona dufite ibyishimo bidasanzwe. Hello. Umeze neza. Ndabasuje mwese inshuti zanjye aho muhereye ku migabane itandukanye abari Amerika, Canada, Australia, abari muri Kenya, abari muri Congo mu gihugu catubyaye ndabasuje mwese ngo amahoro y'Imana. Abari Sudani nari mbasise ndabasuje cyane abari mu Burundi. Allo ndabasuje cyane abari mu Rwanda, abari hose. Mbese umuntu wese Angola n'abandi bazabankurikirana bari muri Bangladesh. Uzumva Bangladesh utarenze na Pakistan barankurikiranaga ariko sinzi nimba baragiye mu isabiro sinzi ko byagenze. Ndabasuje mwese ngo amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi twongeye twaje twagarutse ndi kumwe n'abamugore mwiza mwakunze umukozi w'Imana akoshemana yambumaye yambuca nukuri uri umukozi w'Imana nemera rero ndakwakiriye ariko nyibagiye kubabwira amazina yanje abantu ko turagenda dukesha kandi gabari kubakumbaza ngo se yitwanda tipi mureke nivuge kwivuga buriya n'umuco mwiza w'abanyamurenge n'abandi batazi kwivuga muzumva mwivuge niko kwiza twagiye ku mazina rero banyita umutoni wa Sejantille kaba ndi umukobwa w'abagunga nkaba umukazana w'abongera nkaba ndi umwishwa w'abasita uwo niwo njewe nkaba nkora kuko inyamakuru ca Rukunda TV show kaba ndi CEO urahumagira ndi CEO nako kandi kumva neza ninje CEO wa Rukunda TV show rero ndishimye cyane mwaradukunze mwaza mubaza kora neza ngo ndinde nduwo nguwo ndumumama mfite abana babiri nkagira umutware endo umwana wo kukiziba kwijimba kwa Rusingizwa naho niho mbariza kabisa ngaho mwene data murakoze cyane umuririmbyi mwiza umuyumbe w'Imana kwa Clarisse Nibizi ego nagarutse ndi kumwe na Rukunda TV barimo bambasa uriya mwana bativuze neza no abana abantu biwanyu ariko ndakeka noneho nuko bari bukurikirana twaje rero nanje nitwa Clarisse Nibizi ndi umwana wo mu Minembwe abita muri Ruhemba kabandi umukobwa wa Pasteur Mitab Jonas wahima ni hariya aho nyine aho niho navukiye nishimiye rero kongera kubana n'umwana wo kukiziba iwacu kabandi umwishwa w'abagunga nasanze ushobora kuba uri mubyara wanje cyangwa ntaho wamenye kabandi umwana twakomeje gukururana cyane abana bo ngabo batatu rero karibu cyane merci beaucoup ikaze kuri kora neza cyane bakunzi bakora neza na Rukunda TV show twongeye twaje twagarutse uyu munsi ni umunsi udasanzwe uyu munsi twaje twabazaniye ibyiza uyu munsi tugiye gukina game tugiye kubazanya ibibazo nk'abantu mwe abandi bararinze ngo turatsinzwe ngo tuvuge iki uyu munsi twaje ubwoba mwama mwumva kubera mbanyivuga nama nkuma ndabushanya yaturutse wawe marangine kibagirwa amazina marangine kibagirwa iki ibibazo by'umukozi w'Imana mwabantu b'Imana mwe muze kutuba hafi muze kumpungiza ko ndumva ubwoba sinzi umukozi w'Imana ibibazo yateguye pipi ariko twabazaniye game nziza tugiye kubazanya ibibazo irimo inyigisho zihe kugira ngo abakunzi bakora neza TV na Rukunda TV show bamenyese kubera iki babisiga biri ni izihe nyigisho bagiye gukura tuzazana ikintu gifite amana mbere y'abakristo bintu zo kupfa kukurunga gusa ibyo tuzanye ariko kandi kagasobanura niko gakaza gasigara
mu mitwe y'abantu. Ni ukuvuga ngo twatekereje gukina game. Iyi game rero ninkubwiraga ibyo nimbabwiraga ibyo ngiye kuvuga keraga ndaba nkubwiye ibyo waba gutekereza urumva simuko ahubwo nyuma turaza kubabwira ngo gisobanuro niki ukamuvuga tereka nzane isahani nzane n'ibintu by'umweru bisa na cagitaka nakoze iganira umugabo umwe yamubwira bagiye kumusaba amata yamababwira ngo kubera barabakene baje gusaba amata ku mutuzi yamababwira ngo mugene mutobe cagitaka cingwa muzane mutobekera sana amata muhabana none nawe kindabanaga wazanye kawunga Yesu bako umuntu ariko umuntu yogira ngo isi ni umfashe tumugaye wa yo taba umuntu ukiri mu bantu bwarashize ariko igiye mu baganda batobingwa ico nje ntekereza ko bakuramo ni ibibazo turi bubaze ibogabira basigaramo cyane kubera ko ibyo ugiye kumbaza simbizi swate wumbaza ibijyanye n'iki ngewe ndibanda ku bintu by'iwacu ndakubujeje iwacu muri gakondo ndakwiyamyura ndavuye ndimo wewe sinzi nawe nimbuza kuzana ibyinjiro kagira imana ndakuzi naje sinkorohe bantu banjye dukomeje kubashimira mwebwe mudukurikirana 5/5 mwatanze comment nziza ngo twaganiye neza mwarebye ikiganiro kandi nizera ko mwakirebye murakirangiza nabandi batakirangije please turabasabye mugende mudushike iminota vyibuze 10 asi iyo minota yawe ntizi neza mugihega ariko mugihega badafite umwanya kukirangiza baza barambigwaga niba kibishe hari bimwe bizabibika ukamufungura gutya jewe nukuri mureke mbabwire jewe nza nama ndebe ikiganiro cy'umuntu tukakirangiza nza nama Rukunda TV show muza munkurikirana nyabona naje singira mukushika umutima iyo umuntu ampaye niyo ampaye indirimbo nza nama nzicuranga abantu bazampeza link z'indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza undi muntu yambika ikiganiro kujya ikintu wifuza ko mugenzi wazagukorera uzabanza ugikore kuko numara kugikora kurandi wombwira ngo nzakurikirane kora neza wowe tuzikurikirana ukundi nizoza ngira gukikiganiro dore ko twebwe twara kuri statue wega twaragize mbega amahoro yakuzurizi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzurizi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse haleluya urumva ko amajwi yose twagiye no kuvuga ngo ni wifuza ko umuntu agukorera ikintu ukifuza ngo Rukunda sandebe ikiganiro genda nawe uzuribe by'abandi uzugende by'abandi ese amahoro yo kuzuri no si umwami Yesu ategetse ko mumva ari kitutogeraho ukambwira amahoro mu mutima ukazuvuga mu mutima wanje uzande bamwe ndata mushigikire kuko harimwo ga umusaruro wa hano mwisiga kandi ndetse n'umwe no gwisha hari umusaruro bamwe tuzoza tugasoro sivyo kandi tusoro umusozo ugera no kuri benshi narababwiye ngo jewe ibintu by'amadolari nibiza ibi bintu by'amadolari umuntu utarashigikiye jezo zara magendo abandi bakoze commentaire nyinshi no gufata agapapuro tukandika ntago warebye Papa Boy babandi bakora commentaire Papa Boy yakoze ikiganiro aravuga ngo ikintu ngiye gukora muri uno mwaka wose ngiye guheza gift abantu bankurikiranye ko murumva ndabakopeje tuzomurenza nukuvuga ngo Papa Boy yagiye atanga ibihembo ku bantu batanze commentaire nyinshi tuzomurusha ko murumva muzamutanga commentaire kugira ngo zize neza kandi jewe reka nkubwire maye wanje kandi jewe kintu kuza kinezeza jewe ngira kana kacu kabucura ndagasuje cyane kitwa mu muri confiance ese ukasifashe gutya kana kabucura yewe ni gatoya ako kana rero ariko aranyica none uyu mugabo witwa Muhumure Confiance uri mukuru Papa turagusuje ikintu kiza kintangaza ntuzi YouTube jewe ari kuniza impeza abantu bukera bamaze gutanga commentaire nyinshi uwo mwana azaza ku mwanya wa mbere kandi uwo mwana ari ruguru ta connection ariko yazibonye azamagenda yabonye ngo ka wifi azamagenda commentaire courage sister felicitation aho courage sister
yari wakabura ukagira ngo courage baby ngo courage nukuri ko Imana amazina yasamaze kuyanyika kandi bazentane courage sheri nukuri ko Imana uwo mwana yabonye buri gihe nyaproduce ikiganiro azamaza akanshekerera commentaire YouTube niwe muntu kuva dutangiye confiance nukuri ko Imana baza banyereka bamaze ejo ndi baza banyereka tarashitsa kandi taragira Yesu baracyari muto baza bambwira ngo maze gutanga commentaire 48 kandi agize amezi 2 barabuze amezi cyangwa tutwarabuze gutanga 48 niwe muntu wa mbere baza banyereka kuri wifi ufite kuri wifi uku kwandika ngo ndabakunda ibintu byose biri ku murongo uku kwandika ngo ndabakunda kwandika ngo ndabashigikira kamwegekaho ukamuvuga mushira agatima yeme twagiye mu bibazo mfite ubwoba bwo kubana na pasteur kora neza pasteur ibintu bijanye na n'ibintu bibiri jewe n'ibintu bijanye na tubiza twagiye aha ikibazo cyane mfite ubwoba reka tugende ikibazo cya mbere nukuvuga ngo utangize kugasubiza kugira ngo ubwoba baze bushira dufite hana kawunga nukuvuga ngo umuntu utsindwa ikibazo cyangwa utifuza kukivuga hari igihe ukwepa ikibazo bakubajisha n'ugikwepa urarginofu nuramuka ugisubije tuwige kandi nukinanirwa nabwo uraginofu nukuvuga ngo uyu munsi ni lelele twagiye kibazo cya mbere mana kibazo cya mbere reka muhe akabazo gato yagakaribisha kugira ngo yumva susurutse kugira ngo twagiye hari kibazo kivuga ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane uzatumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ese Rukunda TV ndashaka kumenya neza ko nakubwiye ngo ndagutangiza ikibazo cyoroshe iki cyo gitsinzwe na uramugenda wicare mbwira ico gitabo mbwira n'uwo murongo ni gice wagendanye natwe mana ngavuga wihe bitoroshe ico ejo wakopeje nashize igipapuro hasi Imana korane reka nkubwire iryo jambo nari bwije kuri Pasaka kuri Pasaka nakoze injiri mbwiriza ni Jean chapitre 3 verset 16 nukuvuga ni Yohana haleluya nukuvuga ngo kuri Pasaka kuri Pasaka narabwirije ndabwiriza ngo kuko Imana yakunze abari misi cyane uzatumye itanga umwana wawe kw'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ngo urumva ico nukuvuga ngo tuvega muri Pasaka iyo mbaza none nkishapende ko nyine nari kugira ngo mbaze ngukaribishe wiyumve wisange uzari mu bintu by'imbabazi hano twagiye korane ndore ninde premier ministre wa Congo ninde wabaye premier ministre wa Congo yagize ba ministre ninde wabaye premier ministre niwe numwe uravuga n'umwaka nukuvuga ngo niwe wabaye premier ministre ndumusoho pa wamubwiye pa ati yangiye hari babiri pantekereza ndababiri nyine ndavuga umwe ariko turatsinzwe nugira Imana akaba ari we baza nugira Imana ukumvaga ari we uri ntuze sindi kera bayi ministre wa mbere muri Congo DRC iwacu nubwo kigo cacu capfuye ariko tuzogitaha ariko umuntu yitwa Patrice Lumumba wamukopeje wa tabwa yankopeje shobora kuba n'izina amazina atatu fa kuba hajemo akarumumba yewe ariko wa muntu ko numvishe museka oya yewe hindukira hano uri nyuma ya kamera oya no yangiye kubaza icyo ndagika bazureke tugikanshinga bazureke bazikindi oyaye icyo kibazo kirapfuye oya kirapfuye mama museka ndore nawe nukaraseka nubu karaseka oya yemwe mwe nabonye ko yamukopeje Patrick timwabibonye narizeye oya warize ariko umva nkubwira nize primaire muri Ruhemba niga secondaire none mwavuganye none kurumva ikibazo cya Lumumba acico nari mwavuganye ke twagiye mwavuganye ikintu muvuganye mana ubwo yahabwa yarambwiye ubwiro yarambwiye umubwiro yaravuze ngo Nyarugabo mwerabyo Nyarugabo nesa twagiye urumva ari bavuze rokose mana niba uzireba mu nda nayijwi rimva niho hareba nimba kora neza mbese ubwo nyine uko mbere kunamatu
ngaho twagiye komeza Bibiliya sinja kure na Bibiliya kuko nta bindi nabonye neza ko ushobora kuba warasomye Bibiliya cyangwe utarayibonye mbone nesesha ijuru n'isi ya mbere byari bishize mbona ururembo rwiza Yerusalemu sha irayangana aho iryo jambo riba muri Bibiliya. Ayi wewe nyaza ndirimba rishugiye kubaza ibyo utazi naho utabuze turatsinzwe yewe uratumye ngo ngaho garirimba korasi numara wamubwira umuntu aho iryo jambo ryanditse umbwira igice n'umurongo. Ayi ndapfuye ngize ngo wafashwe n'umwuka w'Imana ngo turirimbe tugomba gufatwa nyine ibintu dushara muri kure kandi ko Imana yobimpa tikase vuga tagisubizo ufite korane ngahe ngo impuhega zakize mama we Mana uzoza usoma Bibiliya tukazugenda usoma Bibiliya neza ariko none Mana ureka kuba baritaga kwishira mbega mbasetse nahoraga ndebage mu Napoli watsinda Bibiliya narese ngo sinagutsinda Napoli nukuruke yewe Napoli nahoraga ndeba mukina game nabwireka nkavuga wari wo kugifumbere nyine washakaga wari wo kugifumbere urapfuye korane Dana telefone mureko ntangiye telefone ako pastor reka nkure muri costume harimo pastor mwe bavuze ngo reka nakubwira imbuga gicambere gakiza ngakubitana nakubwira imbuga gicambere nawe wamugira ngo yakongirira imbuga uravuga ngo pastor bavuze ngo arabanza arambika gakiza ngo abanza gwane komo ntari pastor ngize ati korane agiye nukubonye ngungire sawa man ngaho korane Nekanze kubaza uge kwa muhera kuri cyakindi kiri hiyo kandi gatuve mu tuza politiki uziko bene tudатuzana bashaka kudukoraho ukadukurikira amfa reka imiti ibintu bya politiki ntabwo bigasheje amacano hano urashaka polisi ndakubujije niko korane bangonyeje hakiri kare ibintu bya polisi ntabyo nshaka ibintu bya politiki bishire hasi uzane ibibazo byo mu buzima busanzwe uri mubiki ko mbambona ko mbaje kureba iki bapfuye baracabaho ko mbambona ikibazo ngiye kukubaza nkabona nkaho ukimenya kandi ibyo umaze kunkorera yewe tubazanye bikeye kuko ifu ntawo yivamo umuyobozi w'icama cha AFC yitwa gute umuyobozi nukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze nukuvuga ngo M23 urambwira umuyobozi nako banzubwira umuyobozi wa AFC ni chama M23 ni gisirikare urambwira wa AFC uraza kumbwira no M23 ibyo ntugerasha gucyo kuri bizanira gute ngo bigende cyangwa yabisonye mwaza mwana ngo kuri telefone kandi nyazunamishije no kuri tazobonamishije ndapfuye tazobonamishije ngambwira ariko umuyobozi umbwiye wa AFC cyama wa AFC ni cyama M23 ni gisirikare wasi yasomye ntimwabonye ko yasomye nyamangira nti ntago ndasoma ahubwo kubera ukuntu ngiye kumuvuga ukabura ico nsiga Ese ndagira gute ukabura ico ndagenge muzo gutsinda ukabura ico nsiga zarangiye niwe ngiye kuvuga abayobozi ni benshi mva hayiki umuyobozi cyane wefuse numwe umuyobozi wa AFC ico ni icama twigwaneho si umwega gifite A na B si umwega ni benshi sawa bavuga bavuga wewe tumubwire ngwine hano rekera noma zane kwameze ngo kugatura umuyobozi mukuru wa AFC ico ni icama undi muyobozi nyangwe ngo wa AFC n'uwa M23 uwa mbere wari umuyobozi mukuru hapana uwa mbere ko ndavuga uriho ubunyine umuyobozi ndabanzizaga ku wa mbere sibyo ndabanziza ku wa mbere uwa mbere yari general Rukunda makanika umuyobozi wa AFC ndavuze wa twigwane nakubaje twigwane twumvise yavuze bibiri nyakubaje AFC yitwa Makenga ese ko ngo no umuyobozi wa AFC yitwa nde Makenga
aho twage gifite A na B oya dufite gifite A na B ye mwako timamubwira bana we aho twage gifite A na B urishimiki mbaze nishimira ko ngaho kumenye bego nk'akantu umuyobozi umuyobozi wa FC uvuze ko ari Makenga sawa umuyobozi wa M23 akabandi wa M23 wa mbere yarapfuye yitwaga ari we Rukunda General Akanika Otoke. Tega gira vuba. Ikana. Umuyobozi w'icama cha AFC. Hari chama hakaba n'iki. Uretse turagira kuri twigwana turi kuri M23. Hari chama. Ni ukuvuga ngo umuyobozi wa AFC yitwa Colonel Nanga. Kwaje kuvuga ngo Makenga nde. Makenga ni wiki. So AFC. Makenga navuze ngo umuyobozi wa AFC yitwa Colonel Nanga. Si Makenga. Yitwa Tega. Makenga ni igiki. Watsinzwe. None Makenga ni igiki. Ndakubwira Makenga wanze mureke gifite igiki si wo muyobozi. Tega vuba gira ndagusobanura. Ndagusobanura basubwire tujye kuntisi. Akangubwire Korane umuyobozi wa AFC icama yitwa Colonel Nanga. Umuyobozi wa M23 niwe witwa Makenga. We wavuze ngo Makenga ni umuyobozi watwigwaneho. Kasinya kwa jisho. Hari chama hakaba n'igisirikare. Yes. Umuyobozi w'icama ni Colonel Nanga. Sindiyo. Umuyobozi. Sizanya ngo Makenga ni No. Makanga no mu gisirikare. Yimana we. Gifashi. Turasinzwe. No kuvuga ngo wamuvuzinaga ngo mbere Tumureke gufata cyo mufata iki kubone gusika. Yewe tusige mu musatsi twabona mufite fresh. No kuvuga ngo kora neza ntazi umuyobozi w'icama cya AFC. Jega sinenze gutandukanya icama. Uko nyine ndi urinde. Sawa ngaho gasiga wo kubaza baba. Oya reka manze ngisasire. Turatsinzwe. Ayowe ashura fresher zibaye nani. Fresher hano hariyo fresher. Ngo nonashyize no mu kanwa. Ndango norambaza ico ntarabanye ari bwini. Ukuganeze ngo nagitsinze. Niyo mpamvu kari agasimba. Izishimo warufite. Niyo mpamvu kari agasimba nari ngashizeho. Bibiliya kandi. Nta handi je nakubwiye ko tari kuje na Bibiliya kubera ko warangije kunyita pasteur. Ngiye kubaza ikindi cyoroshe wamugisubiza. Hari tampuwe. Oya tampuwe. Ijambo riri uri kunyumva vuga reka kubabare utongera kugifa hagitaramo gaherutse kuba hari hakujya cy'abahanzi sibyo hehe mpavuga nimara mwabahanzi mwandika ataravuga hagitaramo gaherutse kuba mu Rwanda cya Ben Chance cyabaye ubu ngubu muri uku kwezi sibyo Ben Chance tubaze urambwira ahantu cyabereye umbwire n'umuntu umwe muri bari babaye MC umbwira uko yitwa umwe bari babiri hari umugore n'umugabo ambwira urambwira aho cyabereye uko hitwa nurangiza umbwire wabaye MC ako sikabaje ubundi yemwe cyabaye mvuga ngo cyabereye muri Kakigani bari Kakigani mwakora igitaramo ko nabonye gusa ari mu ikanisa ifu nari kuja kubabaza mwakora ikiganza sinone fashika gusa nirandiri mu kazana nagira aho cyabereye muri Kakigani urayiriye Kakigani we cyabereye ko ni muri Kakigani umwana utazo kukurikira abakozi b'Imana yewe nabonye ico nabashije gusa ababaye MC igitaramo kira MC mu bukwe no muri dote no mu bukwe n'ubugihagarariye simvuze aba pasteur babwirije umuntu ugihagarariye uruhawi wamuhagarikiza ibintu gabje abakozi b'Imana nkabakora neza ari amatubwira ngo ibintu bya bibi nibyo abandi bazahagarikira bagakomeza kuzana bavuze amakuru gutanga amakuru umuhagarikiza niko yitwa ntagayemusi ngisimwe kandi niyo musigana yavuze akazungu yemwe ni musi sawa ndayiriye urayiriye mama we kandi nari mfite ibara ibaza kabuzo kejo bundi ya bero yanje yemewe umuntu umukozi w'Imana yatubesha yakimbwiye cyabereye muri Beka Arena ayiwe none nyanyavuze mundi
nuko niyo nari ngiye kuvuga ngo mbekare kuko nyizibera mu itaramo navuze ngo nyavuze gute uzi ko habaze ngo mu Kigali kandi nkizi nkamba nari kubera turi imbere y'abakirisitu benshi sawa fata itorero ryawe n'iryaje bateranye yeme kora neza no kuri labero no ndabushira mu matwi wabaye musi ni twavuze ko tuvuga umwe ni pastor Wiserugo Yesu we Serugo byinshi turamuramukije cyane mana we bofu wanje kandi ni pastor wanje turamuramukije ndahome usoze kuri ben na umugabo wa chance se umva kandi naboze wari wahagarikiye gana umushega wari umwana mwikanisa ntuzi bavuze wari wahagarikiye nongo aya kiraga nabise ni umunyazi nshitwa Serugo we ayo natsinzwe sawa mwawe twahoye turi abantu babiri genda umunyapolitiki kandi no kuvuga ngo jewe ibintu byinshi naje ndi mwikanisa sinagiye kuri sawa twagise pasteur urankoze yemwe we ari inzoja kwiga ishuri rya Bibiliya nkabonye gutaba kwa mutura ko namurirwa ngo Bibiliya ngo ifite ipande bingahe kavuga ngo 50 waragoye sawa aya korane nubundi ibibazo ni bibiri turajya cyangwa ninde muyobozi wa MRDP icyo ni igiki none ninde muyobozi wa MRDP nambwe burakomeza kuja muri politiki arafunga oya mukayitsoza imana yo funga twatuga ibintu none ibintu magamba arambuye muceceke ngo ndazi yeme kera tumenya ndasha kandi muhamenye tubavuga buki wewe songa mbere tu yagiye kwitirana n'abazungu Yesu Kristo bagakwitirana n'abazungu umuyobozi wa MRDP bagakwitirana igiye kumera nk'iry'abazungu harimo iryo munyumvire umuyobozi wa MRDP ngo kikwitirana n'abazungu korane none nyiraga kera tumenyanda tugushira umuntu tumwe banze gutekereza kuko nababwiye ko komeza urebe hari naje ndakomeza ndebe hari sindi burebe iyo uhaye uvugaga kora komeza ukanshinja ejo undi waraturimbiye ngo ndumunyamurenge kandi wacu ni mu mirenge umwana nanga gasubiremo kukanda nanga umuyobozi wa MRDP ese kudambwira ibisubizo umuyobozi wa MRDP ni Kanyiki n'umunyamurenge igeze n'akanjyuve Dr. Fred Kanyiki baguha amakuru uyu mugore uyu munsi ngukuye ahandi hantu hose tukugize umutu wa politike Anabe umuyobozi wa MRDP kanyuze ko ari Kanyiki reka manza gusiga ifunta oya bazi usigire rimwe rwanda niki umuyobozi batwigwaneho makenga nagukopeje ko kirapfuye yichafisi wanguye muri zo bintu wanguye vuga makenga vava kubabarira umuyobozi batwigwaneho wambara ukangura muri bibiri kandi kumukanya nako mbirere ngiye bakora ne kwirafu ni yitwa Kazungu Sematama oyaye Sematama watinze Sematama niki Sematama ne Mwina hano amasaha maze uransigira icyambere uratekereje kandi ko bakubwiye kubera nukuri kubera wongera akagira ngo Sematama amaze ngo Sematama ngo ninde oya nuko waruhakanye ndevye kwa Yesu uzamuye amaso ayo irindi zina giwe kubera koko nako shaka kumwitiranya na relation ko yabanje aravuga muri Kazungu no ya nako shaka kumwitiranya ariko kubera ari amatama ndevye gushya nabona bari uje ashira no ayi ngiye gushoreza rero yafuge no munda wabaje uravuga muri Kazu ni Charles icyambere sinagishoboye yeme ahubwo pati twakoze amakosa bagize amasegonda kubera ko akora neza
kwaneza kariba kweli ndi kwiba yemwe oya ye kuranze ugatekera kandi yakumvira yaje simbamwize simbamushiruka amakere kuri narevye gutya navyo ngo iminota 2 tekereza nabani ukadata wa mubanza uravuga ngo kazungu ako wabanje vuga kazungu none se sinatirishije navuze ngo kwera kuntu mukunda kandi ari n'inzobe je nzamwita kazungu kubganje ariko namura yes namanzamura gutya yibutsa ijabo niritibuka mutima waje nambara se batabaratibutse ngaho mbasama ushake turekera kuko je fikera nayihaze ariko yeme korane sasa wagandaje kwiga ibintu rwose ibintu zose nubwo naje bibiri ndavana ugiye muri theology nawe uravana ugiye kwiga ibintu by'iwacu tushaka ubwiza tushaka icubahiro yeme tushaka kudapfa mukazana wa pastor nono nana yaje ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa abashaka ubwiza n'icubahiro no babishakisha gukora neza sinari kuje inyuma yakora neza sinari kuje inyuma yakora neza sibyo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa sibyo babishakisha badacogora bakabikorana imbaraga zabo zose n'umwete Imana ikabitura ubugingo buhoraho iryo ni ijambo rya Sunday School nimba utarakanda muri Sunday School iryo jambo ntubashaka Sunday School akazatwigisha Jean chapitre 3 verset haravuga ngo reka ngusomere neza abashaka ubwiza icubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora nimba uzukora ibyiza utazucogora mumbwire yemwe ngo Imana zabitura ubugingo buhoraho sibyo iryo jambo nimba warakanda uri umwana wa hehe haje mwambwiye kukiziba warakandagiye muri Sunday School ngaho gari bagukopeza uramuntu karasaba akora neza gusa nakureba afite ikimenyane namaze kubona yuko kandi uranga kandi gukeka n'icyaha reba kwa kandi kiya cambe reba hejuru bakubwiga isubizo ngaho ndatsinzwe ariko ndavana ngiye kwiga theology biba mu Baroma ugenda usoma igitabo cy'Abaroma igice cya 2 umurongo wa 7 mw'Abaroma haravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishaka ya dukora neza tushaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa bishakisha gukora neza rero udacogora haleluya sindiyo kisha ukimaliza hivyo usome iyo gitabo yote Abaroma twamate ibibazo birabirangiye Abaroma ibice 2 umurongo wa 7 umuntu wese ushaka ubwiza no kudapfa no gukora neza ubishakishe gukora neza udacogora ese gukora neza udacogora niki no gukora neza udafite ibiguca intege gukora imirimo myiza ugira neza usaba ngansiga tabara nyemeye asama none turashira mu kanwa munyasame muri pastor sikaunga so mutima urasanga yindi ahire yewe none ninje n'indani nkayo wanje none ko ndabura musiga iyo funga kamera yatsinze umuntu afite n'ubugome funga kamera yatsinze sawa korane twagiye funga kamera twagiye yatsinzwe funga kamera dutahe duye abandi umwanya twagiye Portisia wacu kandi ko ntaboje handi hatari tuza tuva muri bari abahungu babandi bakomeza kuvuga bano zino ntware zacu ko utava muri bibiri to bamuwigira he sinagiye muri arena uratsindwa mu bahanzi korane bankuzi no muri Kenya amatama batsinda gute mu Kinyamurenge bankuzi no muri Kenya amatama batsinda gute mu Kinyamurenge tabazatsindwe amatama yapfuye we yafashe Yes Kristo cyahubwe imyira za kindabara kuno nihanagura tamba gatambara yemye nga amatama batsinda gute mu Kinyamurenge siko ntabazatsinda amatama giravu se amatama anti kandi tumaze kumuvuga unyine umuntu ari nka mukazana we kamukazana we azayitubwira umwana mufite ikima ashobora kumubwira ngo maso manini maso none se amatama n'amaso bihuriye amatama y'amaso ayo ngo amatama amaso mu izina rya Yesu amatama bayatsinda ngo amatuke cyane Kinyamurenge tuke si 2,000 tuke amatuke akongura mwana ngo afite amatuke ye ico si Kinyamurenge ni Yesu Kristo abantu mudukurikanye bakuru mugende mwandike muri commentaire amatama bayatsinda amatuke halo tuke we nahana no kera bari bazi icyongereza igira hano korane Yesu Imana sawa kagi
Simbasha no kuvuga none. Kuvuga biraze none simbasha kuvuga. Vuga ma. Ariko shara umugome. Uzibintu waza mwijita dore. Gahemba baka tugire vuba dusoza ikiganiro kera watsinzwe. Kankubaze cyanyu. Ninde watsinzwe byikora neza. Reka nkubabare. Oya. Niza kutwandikira. Wagize nyine umutima mubi, usiga ibintu byinshi ariko sinatsinzwe. Ngiye kubaza akabazo gato y'urubanza uruhuke ndeke kugusiga ifu. Ikibazo kirimo amapwe 3. Jambo rya mbere. Tabita Dorcas bisobanura iki? Tusubiza gavafu nagukopeshwa ngo uruhuke. Tabita Dorcas n'umugore wakoreye Imana neza. Ivyo sina ninde wabikubajije. Kandi rero bizota ngo Tabita Dorcas bisobanura mama mwenye upendo. Tapita bisobanura iki? Tapita oya nzi gusa ko mama wakoreye Imana neza. Tapita Cyereka mane ndakubwira igisubizo. Yaratuye he? Tabita ma yaratuye iwabo. Kuramba ziyara ndamuzi. Yaririmbye indirimbo zo mwikapa. Alikuwa mama mzuri sana. Jina lake Tabita Dorcas. Mama mwenye upendo Dorcas. Banzu checheke aho yaratuye. Yaratuye iwabo. None kunguko wambaza ngo naka yaratuye ngo mpamenye kandi yaratuye iwabo. Kunguko rukunda twamaza ngo tuye ngo ntuye wacu. Jewe ga igisobanuro kino cano yanje. Jewe yini cano yintwari. None niyo mpamvu ngomba kumenya ibintu narabitamiye. Nakubwiye ngo kirimwe pwezi 3. Nutsindwe ndagusiga. Nutsinda 2 singutsiga. Tabita bisobanura Dorcas. Uko ni kwari kuvuga wagitsinzwe. Kandi nabona amazina 2 ngo Tabita Dorcas. Yaratuye he? Wow. Sinyakwe ngo yaratuye iwabo. Yaratuye Yopa. Yopa. Wowe undi mwanze iyo mu gihugu cyayo hari umuntu witwa Yobu. Ayi baba kwizina rya yewe. Urankore. Munyumve. Ayi wayo tiwaruwazi korane. Yitwa Yopa yaratuye Yopa. Yobu nono yitaje nayo. Yobu barafite imirimo igiye kumera kimwe. Uyu imirimo yabo. Pastor nono bayetombe. Ngaho twagi Yemwe ngo bayitwa ngo imirimo yabo yari bose mwari muvuze. Nicyo kibazo cya kabiri naringiye kukubaza ndakigukopesha. Sawa vuga imirimo 3 yamurangaga. Tabita yasoneraga aba afakasi. Umuntu wese ngo akazana gahuzu bakama kamusonera. Ngo affe Imana ngo yamuvuga ngo iramuzura ngo kwera imirimo myiza y'abafakasi. Ayikindi. Uwo ni umurimo wa kabiri. Nimba yakaza basonera wenda akazana bahomera akana batoragurira. None akana bahomera. None haka finale nugatsinda ndamangusiga. Nari nakubabarira kugira impuhwe ngo banze urye neza. Hari umuntu wamusengeye kugira ngo azuke kandi ibibazo turabirangije kuko umukuru wantutse kurabona ko yaje. Cyangwa twamubona. Ndaje. Ntabwo wamubona aho yicaye hariye. Nukuvuga ngo urakomeza urondogore. Nukuvuga ngo umuntu wamusengeye. Nimba ngo ari Petero. Waramuhamagaye ni Petero. Ni Yesu cyangwa no? Ni Petero. Ngo baramuhamagaye ngo se ngo ntabona ngo ko yapfuye kandi akaza basonera ngo yamaza musengera ngo bazuka. Akaragaje ko yageze mu ikanisa ngaho ma asante. Akwaye kusoma. Rero bakunzi barukunda TV show nakora neza yo. Oya nje ndasigaje ubazo bubiri aturangize. Reka turangize korane reka turangize. Aho yaratuye. Ndacakubaza. Mwadukishije kame. Utumwa ifunga. Oya. Akomeza ndishinofu kandi nari mu babari naje kukibazo kimwe. Korane. Inkoni bayitsinda gute mu Kinyamurenge? Inkoni. Inkoni yitwa iki? Bavuga ngo Ferabeta. Si Ferabeta. Yitwa gute? Inkoni yitwa umufasha Jamaye. Ahubwo se umugore wandera. Umufasha umuntu kugenda. Inkoni bayita ishona. Umuntu twarazana ibintu by'amapfurero none. Ni mayinka. Nukuri mu caki muze kutwandika. Si shoka si shenye. Ni mayinka. Ishona. No ishona ni shoka bitandukaniye. Ni inkoni. Ngo mumve ngo shora ni shoka. Reka gambabarira naje nakubabarira. Usigaranga gusiga. Uza gutibutsa Izo mbuwe se koraga. Wibuka ko tantuze wega ntuza ngaho mu politiki. Nambabarira Naje namangusiga. Oya ibanza Oya nawe nakubabarira.
reka urivye kimwe kiri kimwe nakubwira imporo sasa nawe nta mutima ufite none kibazo hano vuba vuba kubaza cyane tugende ayiwe mana tuzagera iwawe ryari aho hano turi muri studio sibyo kwa Chris ndakubaza ibibazo bibiri cyangwa kimwe muri studio ikintu cya mbere urambwira nyiri studio icya kabiri umbwira izina rya studio ntabwo jewe ngo studio izina rya nyiri studio nako studio yitwa ariko nzanyita uzaza mutanga amakuru ni oya shere kandi studio yitwa Chris twese turamuzi ariko Chris ni umuntu ariko izina cyangwa company ya studio yitwa gute aha turi jewe nza navuga ngo muri studio kwa Chris Chris ubuge mu wewe Chris ni izina rya studio company yiwe ndatsinzwe ngaho korane oya wimbaze twarangije oyaye ngiye kukubaza kam sawa ndayimenya ngaho siga kandi turama dufunga mufunga oyaye hari ikindi ngiye kukubaza kimwe ngiye kubaza ikibazo kimwe yemwe muri Ayo nje ndagiye mwenye guhunga kamera ntabwo ari pasteur yakweruka kamera munge tumbiye mukanga muzani imboga narebo ngiye kuzana ibibazo byinshi reka ubu barane mbwira mabara 5 yinka irafu hari ikirayi hari ikigondo n'insinda ngahe nibwo hari 5 zuzenda ntakubura mu ikirayi ikigondo mpogazi sibara mpogazi Yafa korane bazureke amasegonda yashize Patricico ikirayi ikigondo mpogazi akaba se udavuye yo kere so kurambaza ibintu je navuye muri Kongo tarabize byose nika ugomba kumenya wagize hano tubazo zana gira vanze kubaza n'ibindi reka mvuge ikintu impogazi hari ikirayi hari amabara y'inkarimo n'impogazi Santa mweru bamwe cyangwa umukara fungura so twagemba zamani dusoza tugiye gusoza ari kimwe gisigaye je sinyora nkireka kubaza mushaka kurya ifuta shaka kumbaza ukabyara cyo bugufi no Yesu we none ashyize muri wa musatsi w'imwe fresheri we yeme bakunzi bacu mwabonye kora neza yanzana ibintu bya bibiri kandi uratsinzwe yewe kora neza ni watsinzwe umuntu ngo amabara y'inka ngo harimo ngo amwe mboga nose abiri vuga atatu ahasigaye yavuga uvuze ihe ni kwa ati nyivuga kubera ko warangaye vuga yawe twumve Yesu ni menshi niba ibintu yasubira kuvuga gamwe yawe hariho ikirayi hariho ibihogo hariho igaju uratsindwa hariho kibamba ni nduze nibara cyangwa ni nka igise iki ngaho komeza hariho hakaba ni kanze nyari mvuze ni ikirayi ni ibihogo ni ibigondo ni kibamba ni ntore nibara yes urarokotse umunyamurenge twanyagiwe rero mwumvishije isomo twari dufite none watsinzwe byinshi nitumara muze kutwandikira umuntu watsinze jewe ndu umuntu ukurikirana ibintu by'iwacu cyane korane turangiza ninde muyobozi hano ndamaze ninde muyobozi wa Siberika mukuru wa Nairobi siga kategeko iyo kinanirwa none twamaga tukwirukana ukashaka kandi ari unyobozi sawa twagiye turabasuje mwese turagusuhuje cyane kandi turagukunda ubutaha tuzagarukana ibindi mu bintu bya Bibiliya bose nabaye tombe ngiye kwiga Bibiliya ikintu cyambere ndumukazana wa pasiteri umukazana wa pasiteri singomba kubiga Bibiliya so bukara cyahari data bukora hari ambabarire mzehe nukuri ngo umukozi w'Imana gusa akora neza yazanye ibitabo bigoye Napolo yaravuze ngo azazanye ibitabo yafu none irangise we nuko
nzogenda nyige Bibiliya nawe kora neza ugende wiga ibintu z'iwacu ibintu zo kutuzanira ngo kazungu hano taga ibso ngo yitiranwa ngo n'ibyongereza ngo nibiki ugende umenye ibintu z'iwacu rero tuzanje turabasuje mwese aho muherereye mukomeze mubane natwe mudukurikirane mutubwire umuntu watsinzwe Team Urukundo TV show muze kwandika na team kora neza nange muvuge ariko byanga byakunda of course nitwe twatsinze oya ntabari of course turaza gutanga tuzotanga amajwi nituvuga tuzotanga amajwi ku bantu badukurikiranye ubundi biganiro byacu nakagaruka nimba mubyifuje tuzokomeza tuzane cyo